Ê, tớ là thằng thầu này. Tị, bật lọc. Bình nhỏ, ôi. Dạ lắm nè. Cặp cho nông slot này nè. Bật lọc bây giờ cũng nông phi lòng. Nga thara pi sa iklanya. Pe bật lọc bây giờ mình ta cái này bật lọc nga pen EP. Kejaka kemengi lek thabut. Ke polling station jongi. Tapi yo kita baru kita sedang kisnong jongi haban gay dah kejat lek polling station dengan ben EP ke polling station jongi sene spo asam. Oi. Ya lah ne. Kap chenom slot ne. Iki am lek ma. Bro. Am lek. Mobil lain lau. Tane lai bat dewan bo. Mun lek ma. Iki bu. Jongi. Tapi yo perlu kini kerja ni haban late di kejat haban jait di kejat haban late sa polling station man late thabut te yo kita baru ki yung ki cookie ki mar sene dan se ko ke snong cookie te ka hak to video ke bangapan EP man swah hang te hajan yung yongi don ke snong mar hang ne rudang don se ko ke snong mar snong ki cookie pyo haban jait nang ne te pyo kini ki moi pi khot kum no ya kini kini perlok vio gini ki bunyian pen itu na de ULP school perlok ki kena jongi ki one population ki kena berit vio daga ketin ka MIL ka Bangla ka MIL hanne ndai ka khasi ka Bangla vio gane chaka nang ne phila ban le saying ki kuki ki mar dalam kumne kin perlok vio ki chaka tang ne runan don sawe u artli ki ying kuki ki mar ki bidang temai te hangtai don kasnong kuki tang ne pat kine ying batamai kejing shit shisha hatu kata perlok kesngi te ngamlaban ong ipi ngatrai lai peu degree najrong kejing shit sene po asam perlok sene kine kijaka ki bepi kine kimde jongki panar ini baru jongki dikar nama pasine don kesnong penar ini baru ki area jongki dikar pio isine kitne ki pentor kene ki ying baru kene area kanu kajing internet kene kajaka tangne don we ying jongki dikar kesne baru ki area pio kene gideng te baru jongki dikar teknya haban late nang ne shortcut don gawe galenti kaba late shortcut haban late dah shortcut kita mangin poi kloy se ceka polling station ka bening kong perlok ni don kam ka voter ID ke voter ID jong ni sene spo asam long kom kene ka voter ID te don se gawe ke slip ngan pen EP mo so don kam kum kene ke slip ka ai ka bialo haban ai ha po ka ying polling station haban ni kan eka slip lem kan eka slip nyimla ban ket ya ke vote ya kan eka slip pi penon kam ne am spot menghalia siapa komen yang amo te finish po asam ni haban hara ya kan eka slip bat ke voter ID haban ni ying ni dikar ying dikar ngkum ne ki ying dikar sene te pe uksel ke belang kidang yo tia ne te pe ki piong kum ne yo ne so ni ong tercam piong daktin kasih kuno perlok te siapa komen yang hapok ka komen box no te pio gini ying dikar aban ye nang ne kunti long kum ne perlok kunti pok klau tang te don kewe kawa aban cross kata kawa te ke dekar makaru college polling station man late tabut sat pencedu dar pinah kita dang pun buru tenang. Hey, telah tak tahu nah. Pek perlok. Jaka. Pek sini dang ton sebe ke area. Pek long kumne gen perlok ke polling station jongi pio yang te don ke school. Te dang don kani atu kibiru ke songkai. Te nang ne pat ke pio ke polling station jongi.
jaka ingin ya pain o sejing te pio I kini jika kanu kajing itenan mo kain kanu kajing itenat kita stay kijing kuki kimar pej kini ki kuki kimar ya perlu pe nongkum ne pe jaka yo pe kita stay kijing dikar te kini baru pio kejing sit sisa du kata-kata teh ngamla benong iki perlok pe yo rekam yo mone antar nurunggam te pelongan pukun no kana vlog ne boleh sibuni pi baro ban page kana video haduk ban kut soba like kana video lebih wan thamai kana channel jonga soba subscribe kana channel jonga buat klik ban share kana video kena bangan yo ka jing rap nomor ba perlog pitip ke basishan longkum ne haden bangal adep shashit na we ubri ubal ai ka strike fix strike apa channel jonga ka channel jonga kala di monetize te ka wastam jonga ru kala duna tela de pi share kana video ada bun kinong pe kena video te kiwas time jonga ru kini yo kiu te la kiu kiwas time jonga te channel jonga ru ungkloi ban di monetize biang lada monetize biang ke channel jonga te mangarungan yo ke kamai kena bangan yo kepisa ban ndap apa ing bat kinu ki kamru jonga kena bangan yo ya kejing yarap na kena kejing share bat kejing pe video jongpi te kadimenta super lock publish pun ban pe kan ke video mo te susuk nya saya kendu biang pe pat ke vlog publish pun